abusiafo mema obibia akwabadeba tuma G8 munya ba mosomfo mesical na meji makonya se ya na ye trending news koso na me de ebremo ye video ko viral ye slay queen bia wono no what is a see ade slay ni kra on slay biem chese quarantine ba ye embeja pade ni na akọ quarantine na wono se wo la ke da bi ne kwado na ye ka se abawa yin se mo di tu jan se video ni mo no wo se wono se si ano ne kwado chese bema bema ji ano bema je no na won se mu se wo ye bema wo sa ji ana wo japade no akoba se si ano hia pa enti baby bi wo bia no wo hia tutumrika ebra na so na mo falai na insemu we ya koso no abayo yi kasa na chese okran sa o twebi what in the hot so na ni kasa ye mu ye kasa slay queen ye wo bia na young lady a wono oye naive a wono no pe embema a woni sika chese wono no ni sugar daddies na dele fraud guys na dele chese ono no nia ni buta ya ne se obehia bema obenya nyo pe free ni nchen ama wetimi atoni ope abo life ope nyina na one no all mind say oni bema no ebekọ empemu enu ni slay queen no mumu bi ba ko na afi de onu de osi on peshe we there no charging we there onu kra on pesike bia wonya sike bia nia wo kan se ne konwa do ade no na esan se ne konwa do nti no eye be me bia wo no we available a wo chese won so no wo be interested no wo twen na ensiwa okoso de ne number etuju e kire sa abayi nani abre pass onya be bi ene no akodi impasso agro come at the verse now they can involve the cause of our land now their own be this quarantine we don't dey quarantine for how many months now toto self dey quarantine I won't fuck I no see prick fuck or even prick self dey for quarantine. Anybody where they watch me as I talk to you, so as they watch this video, so come fuck. Married men no live with a wife, mona come fuck. Now sweet toto, it is sweet like honey. Any boy, any guy where they watch this video, so far say you get prick, you are invited, come and fuck. Now free. I know they collect money, now bonanza, now they give them. Because it's all red, so now bonanza just they give them. My number is 08022345567. And my number be that. Wanna call me, you don't read. Make they involve the gods, make them come. And I want blow this thing so the gods of our land and they involve now. Na mama yen show. Eye den na nansia se inidie eni emba ubiem. Emba ye refi enidie. Ye refi ye bo. Ye refi chese ni pabaya nyame bo yen ye. Na aye semba ye cheap ye fo. Yedi abrabo ni na etu chacha chesem ase ni akoye se wo hwe situation we krampa na se video ya ko viral kasa ni ye bebre wo youth in bebru na abano ana se emba in general ase ni emba ya ban se de ye ni ye twi eni ata ye twi eni atu baby kra na chese nia ebesi yetimu bia anania ye ya dweme ba so se ye nye bia na ye na amasa ni ye bebebe ya ekoso ayeye wo social media ama emba kra se oni dia anka ye de ma wo ba no ini die na se dan na eso ete dan na reduce there bi wo sha oba yi ya wo ye ya aya bebere twi se there bi o asenia ase oba no bibi kakra ha no wo hwe de we ya wo kasa na oba woni mu de ana wo ba na adwu wo fie enye bibisa na oba na adwu wo fie so enkase ode ne ho eto adeja oye fo be me bia betimi abefro no ene na ye bibia enye ni kunu ana enye be ma ebi on na hihye aware
na sa abayo ni ye ni su awade na di no e kire so ya abayo a he obi be ka se he ntete ye no ase to sin kakra o fifie kire so ye obi a de ye fan se wona wona nam se no madam for me ni madam for te omudi omo bra asho mu nsem na budani da omo se me de me pe control me pe inhyeso na esa inhyeso omo pe ene o ma bra bo mu de o ma fa ne fada de ato o musemu no eno kan ena amada ne da o ye printing mistake da da ne da o mo ne ya wo mo ye no ense enfata na sa abrabo ya na video ya kwa viral ya obai ne ya wo ye wo mo no wa wo sha ese enfata na sa abrabo we bia na won dwe ho negativity ewo nya wo dwe ne pleasure wo no pe every sex ni mo no na mo negative nyoma ana se ade boni e woni ye we mu de bia na won dwen ho ye every sex ni ye we de wo ye na se wo ye fosa na wo bie wo ho to wo se be bia be fruwa aya no aka ye hu se da bi o be ma na wo ba na emba hin na wa fru wo ya wie be na wo ne ho be ma na nkasa no oye bema o hwe ne ho yie dabi ekoba se bema bia be fru obeyi se ne osi kan e betumi abase e be wie no ana so benya ne pleasure na wie na bia yawe bi aba be pie mu na sa ne ye we kwaso ne video na se ye gi akonya kase se ne ye kasa famwa na ye pa kire se ye se suade efri mu efri se dani dan bebru na omaba no social media influence omo omabra bo no mo de totu no mu social media pressure etiomo pressure form wo social media ne beji akonya se ya na ye pa kire se ye pense mu ama wo hu ne ye ne enye wo ne ekoso wo oman mu ni biase afa na ni na sa brabo we ya ye ni abayi desi na ni sui ebeboa ana emboa se ebeboa se emboa ye nyina ye hu video no edem video no na da ase wo link ne da ase wo sa ni ye we se abayu a wesi su a anka emre ya wodi ye se ye mra ye de ehihye ya brabo ye de school na ye kwa ye fa ni serious se ade pama na de sue bi na ye sua eno so ye fa ni serious se ne be ya ye benya abrabo papa bi aboda achi bi na wo de sa emre we e bet na social media e ton ho we dey fo ne ho a wo ton no price that so ye free e de ton ho say na embema no so ba be free wa na die na wenye free na chese wo youth no wo waste wo youth no chese nyoma abutaye aneja pade ese wo de wa brabo eye na eboa odachi na chese watu na jeje mu na wo hwe abrabo we ni ye we ya ebia ono ni de oda betu social media but ebinu mu so ya embeda social media na zani ye abrabo we di ti we ni so a eye denya wa brabo no enwie wuye se wo anya yare a se say frosters aba saka wafo wo ho wo de mutu adije se ya ebia na obidi ni bi edi wo bone na we na ekoso na wo a wo hwe ye no nso wadwen kire wo ho enisen emu behia pa se wadwen kire bia wo de betu ye comment section wo ede amaye na afi wo subscribe ya no wa subscribe se ne be ya ye di jumedie bia tum discussion bia trending news bia tum amon so you be the first person amon sa ebeka na dane da wo share na wo like ede maye munya ba mesical and I me the trending news ye ebre mu aha ene mrebe ba me kwan na me de mu esi dasene mesa ehia Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any by GD bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kodwampo. We betun afem the great tampo. Mbrin. Wonu me kan woni hwe Too Much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye amo fire.